Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. Miyakatite ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu Peter iyan miyan gagna tiyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di inyan di terun inbut asati mana pila so nabi pwede ko mga nabi mga urip na Allah buta pila asa katawa nabi apa di mga nabi ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara bi qaryatin namli fa uhriqat nagyan kuto nabi sagyang kuto gaya butaw na pila sa tima na pila maurip Allah na ini suguyan nagyan kuto katutunga sagyang kuto isa ka pagingid pila maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana nisuguyan si mga taon niyan, mga pagitaon niyan, katutungayran sa gyan ko tayo isa ka paging pila mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ka yung pila mangorip Allah. Fa'awha Allahu ilayhi. Uriyan yan na ini wahirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Biya ito kawanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitirun wallahu subhanahu wa ta'ala. An qarasatka namlatun ahrakta ummatan minal umami tusabbih. Inubut ka tigin na sa timana pila maurip Allah. Uriyan yan na tigin na diyutong ka isa ka umat apot ko mga umat ibtasbihiran sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Maurip Allah. Yan ka na hadith piano tulad tanu Abi Hurairah radhiyallahu anhu na madaklan dawa na kekuatan ron maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Paganero ng dawa nagyan ko tuwa so mga nabi, mga urip Allah, na mga manusia siran kagdamiran, nagyang kuto lagi do kagdam o mga manusia, kana ba mga nabi, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tino mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Pungidam siran sama sakit, kasakit siran, pumatay siran, mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay matan na siran na mga pupuro siran ni daradat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sagyang kuto ang mga amal yang gagalabukiran na ini kasuat kiran wallah subhanahu wa ta'ala nagu mga simberan maurip Allah. Ikadua sebut na maurip Allah nagyang kuto kisah sapar no agama Islam si iku kaprangit maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kuto kaya bunguti wallahu ta'ala sagyang kuto nabi inubuta pila inubut sekalian na sa timana pila na urian yan na kararangitan na piya kitutong yan na isa kapingid pila maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Padumad maurip Allah sibut nun na gyan kutuwa kauntul Allahu subhanahu wa ta'ala nagu kalaian ni limo maurip Allah piya si kumya maka itu ang mga binatang maurip Allah. Lagi dagyang gyan na kaya niya sa ganang hadis kaya munguti wallahu ta'ala sa ganang kutuwa nabi kaya tutungan niya sa ganang kutuwa isa ka pangingid pila may sabab po sa ganang kutuwa kaya butaw na asati man pila mangurip Allah. Mana niyan pero na inimutu wallahu ta'ala sa ganang kutuwa nabi nagyang kutuwa dan yan kapaka paginuntudan sa sati man pila minubutun na uriyan yan na tiyutong yan nagyang kutuwa isa ka pangingid pila mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pa maurip Allah subhanahu wa ta'ala sibut nun alam na siya mapaparilom sa gyan kay dunia na ibtasbihiran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa gyan ka na mga pila maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagyan ko ito kaya aliyon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Wallahu ta'ala sa Quran
دأتجينا شيء إنهم تنا يبتسبح رنس والله سبحانه وتعالى لرندي مبندو والله ولكن أريد لا تفقهون تسبيحهم أريد دين يتين سبوتن تي والله تعالى دين يسبوتن سو تسبح رن مغرب الله إنه كان حليما غفورا متى نتينا الله سبحانه وتعالى كان حليما tantua halima pasensya nagu paririla mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pedoman mangurip Allah subhanahu wa ta'ala asibut nun na tantua mawatan ang bida na gyang kuto umat tasbih sik Allah subhanahu wa ta'ala adig gyang kuto mga umat adiran ni tasbih su Allah subhanahu wa ta'ala. Pedoman mangurip Allah asibut nun na langwa na shay ibtasbih ran su Allah subhanahu wa ta'ala simbu ani ran su Allah na fahuwa hayyun 'inda Allah ma'ana aya ilayan Allah subhanahu wa ta'ala na uyag mawrib Allah subhanahu wa ta'ala wa man la yusabbih fahuwa mayitun asab man sa shay adinya ni tasbih su Allah na makai ibarat sa lagi lumiyatay mawrib na Allah walau masya 'ala al-ard api panapuskan yan na pagpakaila o sa kaya lupa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na mangurip Allah yung mga padasa. Sabi ada sebut sa genggan na hadith pian tututan wa iya Abi Hurairah radhiyallahu anhu.